So guys, no lama kai long lang dam lo bote tum kisar pisar pulang samela pen sumaro ko jalan se lang nam bote smartphone mate mobile bang use rap man samene non ke than bon ji bu bangela bange 80% amne tum chinam de that hai la bange mobile same si full form guys. Yes guys, ahok la bange mobile same si full form la bange niling thanon pola bange M mane modified, O mane operation la pen, B mane byte la pen, I mane integration la pen, L bange limited la pen, E last E bange energy. Guys, na tum la sola ma pramana chini mane non dong chini this comment box lamba chini weka. Guys, no lama smartphone bange me jolong se me dorap la pen, ma jok se me use rap. Smartphone yang si useful na tum internet bange use wek pom. Asina tum chidam thai la bange 1 KB to 1 MB to pen 1 GB. Mon same guys, GB pen akyong aveloma. Guys, mon same GB pen akyong same dola la phan bange TB busi pulo. Talne dong si langnam lo bote KB han lo ki kom nai lo. Mon same KB pen ay kom same dola guys la phan bange byte busi pulo lo pen. Byte pen ay kom nai phan bange la ki nibil busi pulo. Nibil pen ay kom bange avelo guys. So guys, tum KB tho MB tho pen GB tho TB bange je thanam add lo. Mon same na tum KB la pen MB la pen GB tho TB sitame full form guys na tum chinama. Guys, full form chinam sang la bange KB mane kilobyte, MB mane megabyte la pen, GB mane gigabyte la pen, TB mane la bange terabyte. Guys, la jita sontak thaka video lang ver chip lo de please ne channel long subscribe non la pen bell icon same press ignore. Like, share and subscribe.